Rегионда Абалким автордық программасы. Саламатсызбы? Партия лидерлерinin көпчүлүгү шайлоо башталбай атып, тизме бизнесин катуу жүргүзүп, орундарды кадимкидей соодалап, сом менен алганда, бир эле алдыңкы орундан миллиондорго ээ болорун угуп жүрсөңүз керек эле. Бирок бул нерсе көбүнчө ачык айтылбай келген болсо, эми мынтип ачылбаган эч нерсе калбай бараткан заманда мындай оюн кылгандардын да бети ачыла баштады окшойт. Турсунбай Бакир уулу Адахан Мадумаровдун 200 000 доллар сураганын айтып чыккандан бери канча кишинин көңүлү бузулду да, канча кишинин маанайы чөгүп, балким Турсунбай Бакир уулуну, балким Адахан Мадумаровду жаман көрүп, сөгүнүп жатса керек. Акча бергендерди алдына коюп атабыз дейт. Анан тизмени карасам, мен алдыма азыркы жогорку кеңеш депутаттары туруп алыптыр. Темир Сариев туруп калыптыр. Анан айттым, Адахан дедим. Bu elge çıkanda ne de aytабыз dedim. Biz taza partiyabız desek, arabızda mına hazır Atanbayev Çimkilik degenler aldıma turup alıptır dedim. Temir Sarıyev'di aldına koyup alıpsın, bunu kılmış iş bitken jok ele dedim. General Hasanov özüm studentim, bunda kılmış iş bitken jok ele dedim. Hayır taza dedim. Nime demeyim elge desem, Türkiye akça gerek eken de paldı, anan suradım. Kança akça gerek eken, bula kançadan tölö düştü, men aldıma turup alış üçün desem, 200 000 dolardan berişip atat deydi. Aytım 200 000 dolar da hiç kaçan bir albayım, ben de anda akça yok dedim. 10 000 dolar deseng, başka deseng ben beretlem dedim, taap, dost tuğanlardan dedim. 200 000'di bir albayım dedim. Bir hoşunda aytım, Adahan dedim, birinci söz turuş gerek dedim. Ben daimi sözde turan jigitmin dedim. Beni 22. kılıp koyupsun, anda ben Erk Partiyasından koyulan talap geldi, surab ele koyun. Alarda başka jıldırıp sağandırsın arada et durup. Karasa 100'ün aylanasına koyup koyuptur, Erk Partiyasından koşulgandardı. Anan geli tizmeni görsetişpeydi. Çıdabay mürda günü 3 gün burada. Ömrek Sonaliv'e çaldım. Rahman Razıf'e çaldım. Kursan Afsan'ı falı koydu. Anan Rahman Razıf aytıp aldı. Açık deydi. Ben başka görüyordum tizmeni deydi. Ben oşta jürön deydi. Anan Adahan Madumar tizmeni hiç kimi görüsüpeydi de ofisine aytıp alıştı. Kabinette cevabını alıp tizmeni bitirişiyordum. Aytıma kurultayda bekitilen tizmeni oldu desem. Yok içinde oturup alışıp şu tizmeni bekitişiyordu deydi. Anan Sonaliv'e çaldım. Eskertip koy dedim. Eğer de meni kurultayın çeçimini buzup, kiyinki cıldırıp, şuna kılsa dedim. Anda men жалғыз girgen жоқпын, partiyanın attan girgenim dedim. Bizim balдар бар dedim. Anda men sensiz bir komga arızdanam dedim, sotqa çen arızdanam dedim. Bu sözümü gene Ömrek Sonaliyev tastap berdi, Mürdayın tastap berdi. Bu sözü Mürday aytқан dem. Mürdayın öz Ömrek Sonaliyev tastap berdi, sözün amanat qatarında Adahan Madumarovga jetkirdim dedi. Anda болып деп күттім, тизме жоқ. Анан ақыры кеше бір шайлоо комиссияға барып, ал жақтан сұрайын десем, ал жақ тополоң. Akırı özüm kanallarımdan bilsem tizmede tap-takır жоқ екенмін. Бұл көрүнүш эмнеден кабар берет? Демек, биринчиден Кыргыз элине партиялык система такыр туура келбеген. İçten иритип, бөлүп, жарып, акыры барып мамлекетти туңгуйга кептей турган атайын жасалган саясий багыт экенин так далилдеп турат. Мына ушул системанын айынан карапайым элибиз бүгүнкүдөй акыбалга келип калды. Мындан ким пайда тапты? Partiya liderlerine işeneyin dep bel baylasa, mıntip ayrım lider delgenderdin orun satıp gün körüp жүргөнүн körüp zeyni keyip durganlar da az emes. Eldin aldına çıkkanda temelle koo sözdörü menen arbap, zarıl bolgonda öte ыймандуу bolup körünüp, İslamdan süylöp, Allah körüp turat, Allah Taala Kur'anda mınday degen dep, namaz okup tüz jolda жүрgön eldin köngülün burup, жүрөгүнө kirүүгө hareket kılıp, anan köşöge artında emnelerdi jasap жүрgөнүn körбөдүңүzbü? Anan uşul kişilerden koo sözlerine mından arıda işenүүgө bolobу. Şaylоо üçün bir-biriminen жаңжалдашып, çırdaşıp, köngüldörдү orutup жүрgön mekendештерибиz da az emes. Siz bugün can küydürüp talamın talaşıp yatkan ayrım partiya başçıları жылуу жумшак kabinetinde ısık çay içip, aldına 3-4 özüne okşogon sayasatçılardı koşup alıp, tizme biznesin jasap, milyondogon dollarlarga işlep jatkanın düşünüңüz. Siz anın kuru sözlerine işenip, arkim menen uruşup, kıykırışıp, talaşıp jüre beresiz. Al kişiler sizge oşondoy bağıt berip, köngülüңүздүн kupuluna tolo turgan şirin sözlörдү aytıp koyup, özdörü jırgal jaşosun, koş standartı ömürün ulanta berişet. Sizge akıl үйrötküsü kelgen eç kim jok болгону siz aldanıp, өлkө üçün da, özüңüz üçün da takır paydasız jolda bolup kalbaşыңız maanилүү emespi? Toy da bolot, toydun ertesi da bolot degende эле шайлоо да өтөт. Анын эртеси да болот. Бүгүн мыйзамды каалагандай калчаймын деп аткандарда,
Кечигип бардымбы, эрте бардымбы, баары бир шайлоого катышамын деп жаткан партиялар да. Аларды колдоп чечим чыгарган соттор да, тизмени акча бергендерге карап түзгөндөр да. Башкасы да 4-октябрдан кийинки жашоону да бир ойлоп койсо ашыкчалык кылбас. Ал эми шайлоо үчүн бүгүн бөлүнүп жарылып, бири-бири менен көңүл калды уруш талашка барып жаткан мекендештерибиз болсо, эмоциясын бир аз карманып, арам акча үчүн эмес, куру сөздүү кыйындар үчүн да эмес, өлкөбүздүн келечеги үчүн, акыл менен, намыс менен, эң башкысы мекенчилдик дух менен шайлоону өткөрүшүн тилек кылабыз. Анткени бүгүн Кыргызстаныбыз өзүмчүлдөргө эмес, мекенчилдерге муктаж болуп турат. Өзүмчүлдөрдөн чарчаганы качан? Саламатта калыңыз.